ki ida wa pan mani phibo yele ye gani election MDC ha gani ganti daw pan man nga we kun ha gani election MDC yu chibon gi jing ko council iwa kam gi guru iwa mikmat MK mi wo pan klan ya ga district council hagi rule hagi an hagi rustul ka diti hagi culture te to gi kam ram yunga kau candidate ladang apoi ha ka thau yu krei pai chibon gi jing go chem gam gi pai ba kom apply gi kot kisla to emi ka time bon o le hapo council ladang wan kam ka thau kau candidate yung ye jing mut apo isi la da yo em kau candidate kau yo em apo isi yo jing mut tu le ya ka time bon ne benta gi kot kisla yo bende bi de piang po how you to anu penku ya ga district council yo ikama ka state government promote ko ya ga tourism tengah lai jing mut yo nga kwa o wala da poi ha ka thong yo ga jing job kwa wa grade kam ga wi na department for ka council ya ga tourism khnang wa gi thau yo ga council ki wa bon yo pun mi ki revenue ani kinu gi jing am kam wo yarab ya ka council aga pa liang ka fon ane ka kijing go bon jai khnang wa council yo go ku ma hayato an wa ka bor chno kai ktier yong gi wa he chno kamada ye pas na do arjar khasan dang bon kilat kiluti wa hap penkui ya ka bor yong gi wa he chno ba gi do bar chno puyo gi ka bor wo bichar hapo gi chno gi tau dang ayo gani galat o ye aging mulang yo chna ya gi angi ru wa gi dor bar chno mg go power wa go function yung ki o kre hapo gi dor bar chno kite to gi kamera nga ko he chno pa nga da yu nga yo o ya kun ha ga ni ga election MDC